Kani gade Pati CCTV. Banjir di kena nak bentah banyak mentah kelempung Yakob lekai football jangka Subroto Mukherjee Football Club jangka East Castles District kaban Sdang lu ka arpu trek mentau bena Jemang ha Jawaharlal Nehru Stadium Shillong henin gasngi ka kanriu trek Jemang ka office trekam jong District Sports Officer ka East Castles District kala pelong ya ka jing Jurip berta ne ka screening nak bentah ki kena school nak keleng ka district ya gani ka screening lale nak bentah banjir ki kena kan thai bat senrang ki banyak mentah hak Jacob hapdeng ki bahapo katsaus nem karta ne ka under 14 bat ka under 17 ki kena ki bala poi sekini ka screening henin kasngi ki kan top ya ki bana ka school Lau Mei Secondary School ka St John Whitehall School ka Rat Chabong Secondary School bat ka Border Security Force School kat ba ka St Francis Assisi School kalaweng no na ka jing simenta na ka daw ka jing bambiang ki kena kat kom karta ka balabo de ki bor break mi kalau komedi lang ya kan ka screening nilai haki arta lagi bentah mendai tang nak doktor dari ni kharro nagalia office na manisi i bakal ni Nagalia Football Players Associations kasih kendok manus nem yaki under 14 then next year ka increase to 15 then next year the third year increase to 16 dan nakaliang ka jong kiru kila kamtip ha each and every place ki berjuang manya sementa apa tournaments ka jong ki ni khat krang ya ki members jong itu bakin screen Shwa ningkau dan kita belong ki doubtful na kita gi MFPA then they send it to the doctors ni la batha ya ki school ro bakin pa ra ya ki kena with the original birth certificate mendai ta makin shuan submit ni tan ki duplicate dan rai wat ya ka original ro ni la da power kerpang haga tu kasni bagi screen ya ki kai based on that ka appearance jong gitu ro dan bisa check out ya gini ki kena nama ngim kwa bakin dan kidu di balong overage bakin ya kai na po is kasirs jadi kwa juga ni kam ong na ba nginjak menrai real age should be played ya gini balong doubtful ngim tre ban pa ban ya simenta kan ya nomor kan ni ka Subroto mangi habale ban represent om kut tanghang ya po ka district menrai ha ka state level ru ngin dan yang ka screening ha ka state level dan na den ka state level ni pa eti bakin ya kun hang dia po nong ba dali nang ta ka international Subroto cup te nakaliang nga jonga hi ngam kwa ban chuis ka ya ko bisa sarkar da ka ba pa ini kena balong overage bakin sha reject ntai nga kwa ba balong genuine unyo banela kai ha ka ni kenti ko ba menta Kani gade Pati CCTV.